नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. पणजे वाळपयचे बाय इलेक्शन बुधवारा पणजे ट्राय कॉर्नर वाळपय स्ट्रेट फायटीचेर वारे. सकाळी 8 सावन मतदान. वाळपय मार्केटान भोंवतना रवी नायकाक पोलिसांनी ताब्यात घेतिल्ल्यान बोवाळ. आपल्या परस चड पर्रीकाराक वावुरात. बाबुशाचो कार्यकर्ते आनी नगरसेवकांक संदेश. बाबुश पर्रीकारा आड वावुरता म्हूण प्रुडंटाच्या नांवान सोशल मिडियाचेर फेक पोस्टान खवदळ. बाबुशाची पुलीस कंप्लेन. ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्टान बहुमतान थारायलो रद्द. 6 म्हयन्या भितर केंद्रान संसदेन मुस्लिमाच्या घटस्फोट पद्दतीचेर कायदो करचो. ट्रिपल तलाक असंविधानीक. घटनापिठाचो निकाल. गोयच्या 400 वयर अनट्रेन्ड प्रायमरी शिक्षकांचो फुडार आता केंद्रीय सरकाराच्या स्वयं ऑनलायन कोर्साचेर. 2019 मेरेन कोर्स पुराय केलो ना जाल्यार टीचर्स घरा. फोंडेचो बायपास फुडले 6 म्हयने बस, ट्रक, ट्रॉली सारख्या मोठ्या गाड्यांक सकाळी 5 ते राती 8 मेरेन बंद. नॅशनल हायवे 4A वेले काम बेगीन तडीक लागचे म्हूण यत्न. आनी लकी 7 कसिनो बोटीचेर कंपनीक थाकाय दिवंक हायकोर्टाचो न्हयकार. जाता तितले बेगीन मिरामार दर्यादेगेवेल्यान बोट हालोवची. गोल्डन ग्लोब कंपनीक निर्देश. पणजे वाळपयचे बाय इलेक्शन बुधवारा. पणजे ट्राय कॉर्नर फायटीचे वारे. बीजेपीचो पर्रीकार, काँग्रेसीचो गिरीश, जीएसएमाचो आनंद शिरोडकार. वाळपय स्ट्रेट फायटीचे वारे. बीजेपीचो विश्वजीत राणे आनी काँग्रेसीचो रवी नायक. सकाळी 8 ते सांजे 5 मेरेन मतदान. वेंचणूक आयोगाची यंत्रणा मतदानाक सज्ज. पणजे 5.5 वर्सान आमदाराचे चौथे इलेक्शन. वाळपय 6 म्हयन्या भितर दुसरे. मतदारांनी भायर सरचे म्हूण इलेक्शन कमिशनाचो उलो. इतल्या मजगती वाळपय मार्केटान भोंवतना रवी नायकाक पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्ल्यान बोवाळ पडलो. वाळपय पुलिसांनी रवी नायकाक ताब्यात घेतिल्ल्यान बोवाळ पडला. रवी खंय मार्केटान भोंवतालो. ताजी गाडी जप्त केल्या. ताच्या बरोबर सैफुल्ला खानाकूय ताब्यात घेतला. So now we actually have many teams which are maintaining a very close vigil on the activities in both the constituencies. Then of course dry day has been declared, as you are aware, starting from 5 o'clock yesterday in the evening, which will last till midnight tomorrow, and also on the day of counting, which is the 28th. You are already aware that there are 30 polling stations in Panjim and there are 46 polling stations in Walpoi. There are the critical polling stations. There are 6 of them in Panjim. There are no critical polling stations per se in Walpoi, but certain remote constituencies we are maintaining an extra vigil by putting micro observers there, though they are not critical. We don't have any vulnerable polling stations as per our assessment in either of the constituency. In Panjim alone, since yesterday night, we had around 8 places where nakabandis were held by CPMF as well as the local staff. Similarly, in Walpoi, we have a strict double-layer nakabandi at the Kerry outpost, as well as nakabandis have been strengthened all over the constituency there. We have approximately 450 police personnel from the Goa police alone, approximately 200 police personnel from the IRBN, and 3 companies of CPMF that are taking care of all the security measures pertaining to these elections. ऑगस्टच्या येता 23 तारखेक वाळपय आनी पणजे ह्या 2 मतदार क्षेत्रांनी पोटनिवडणूक जावपाची आसा. मतदार यंत्रणांनी सगळी तयारी केल्ली आसा. आमची सगळ्या कडेन माये मोगाची मागणी की सगळे मतदारांनी भायर सरचे आनी मोठ्या प्रमाणात मतदान करचें म्हणून, आनी ह्या महोत्सवात तुम्ही सहभागी जावचे. पणजेत बीजेपीचो मनोहर पर्रीकार, काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकार, जीएसएमाचो आनंद शिरोडकार आनी अपक्ष केनेथ सिल्वेरा उबो रावला. जाल्यार वाळपयत बीजेपीचो विश्वजीत राणे, काँग्रेसीचो रवी नायक, अपक्ष रोहिदास गांवकार उबो रावल्या.
वेंचणूक आयोगान एक्झिट पोलाक बंदी घाल्या. वाळपयत वट्ट 26,094 मतदार आसात. पणजे वट्ट 22,203 मतदार आसात. मनोहर पर्रीकाराक जागो करून दिवंक सिद्धार्थ कुंकळेकारान आमदारकी सोडली. पणजे फाटल्या 5.5 वर्सात आमदारकेचें चवथें इलेक्शन. वाळपय 6 म्हयन्यां भितर दुसरें. दोनूय मतदारसंघांची मतमेजणी पणजे यशस्वीत जातली. वेंचणुकेचो निकाल चवथी उपरांत 28 तारखेर. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. म्हज्या खातीर वावुरल्यात ताचे परस चड पर्रीकाराक वावुरात म्हूण आपणे कार्यकर्त्यान नगरसेवकांक सांगला. म्हजे इच्छे आड म्हजो एखादो नगरसेवक काम करता जाल्यार ते दाखोवन दियात म्हूण बाबूश सांगता. बाबूश पर्रीकारा आड वावुरता म्हूण प्रुडंटाच्या नांवान सोशल मिडियाचेर फेक पोस्टान खवदळ पडलो. बाबूशान ताचेर पुलीस कंप्लेन केल्या. पर्रीकाराक जाय जाल्यार आपूण प्रचारात देंवतलो म्हूण बाबूशान सांगिल्ले. सध्या बाबूशान खंय ताच्या कार्यकर्ते आनी नगरसेवकांक पर्रीकाराची कॅम्पेन करूंक सांगल्या. I have clearly instructed all my councillors basically to work for Mr. Manohar Parrikar the way how they have worked for me. In fact, it was much better than they have worked for me. If they had worked for me a little better, I think I would have been an MLA of Penjuru. So it's to work better than what they had worked for me. आपलो नगरसेवक पर्रीकारा आड वावुरता असत जाल्यार दाखोवन दियात, हे बाबूश उलयलो. Now, if anyone gives me an information that any of my councillors are working otherwise as per my instructions, then please get to my notice. Even one fellow. There's the reason I said, let anyone say anytime, not now, election, even when election, because all this, everything will be relevant actually after elections. Anyone say, this fellow Babush has said this thing, Babush has said. Let anyone, one person you can get to my notice that Babush has said to contrary to what he had stated in the press. सोशल मिडियाचेर अफवा पातळोवंक प्रुडंटाच्या नांवान गेल्ल्या एका फेक पोस्टाची बाबूशान सायबर क्रायमान कंप्लेन केल्या. So please don't go by whatever the false news has been going around. My appeal is to. We have already lodged. Actually, I have already lodged a complaint to the cyber cell and the crime branch. On this as the election commissioner also, to the deputy collector, returning officer, North Goa, and Mamladar, whatever the relevant offices, whichever I had to lodge. I am a little shy away from this all media and all. So maybe they are taking this opportunity because I have not come out. Only I think we had only 2 press conferences last time when Mr. Akbar Mullah joined, and before that when I joined the Goa Forward. So see, they know that they have lost ground. I see. So this is a last desperate attempt by those people basically. So let us create this false rumors. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. सुप्रीम कोर्टान मुस्लिम समाजातल्या ट्रिपल तलाक असंविधानीक म्हूण सांगून रद्द थारायला. मुस्लिम समाजातल्या बायलांक घटस्फोट दिवपाच्या पद्दतीविशीं केंद्रान संसदेन 6 म्हयन्यां भितर कायदो करचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान सरकाराक सांगला. सरन्यायाधीश JS कहेर हाच्या फुडारपणा खाला 5 जुइजांच्या घटनापिठान सकाळी निकाल दिलो. तोंडी तशेंच व्हॉट्सॲप, फोन, फेसबुकार ट्रिपल तलाक दिवपाच्या पद्दतीचो ह्या याचिकेचेर आर्ग्युमेंट घालताना विचार जाल्लो. मेजॉरिटी जजमेंट विल रूल द जजेस जजमेंट ऑफ द 3 जजेस जिसके बेसिस पे फाइनल ऑर्डर आया है. फाइनल ऑर्डर ये है कि ट्रिपल तलाक इज सेट असाइड फ्रॉम टुडे ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट जजेस. आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इतना महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसके अधीन जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की एक परंपरा थी, इस्लामिक लॉ में उसको अवैध घोषित कर दिया है, वो अत्यंत स्वागत योग्य है. सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से ये फैसला दिया कि ये धर्म या मजहब का कोई आवश्यक अंग नहीं है, और इसलिए इस प्रकार की रचना जिसके माध्यम से मुस्लिम महिला के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो सकता है, उसके बिना किसी दोष के पति चाहे तो उसके विवाह को समाप्त कर सकता है, यह अवैध है. मुस्लिम समाजातल्या ट्रिपल तलाकाचेर निमाणे सुप्रीम कोर्टाचो निकाल आयलो. ट्रिपल तलाकाचे पद्दतीक 7 मुस्लिम बायलांनी वेगवेगळ्यो याचिका घालून हरकत घेतिल्ली, जाल्यार मुस्लिम बोर्ड ट्रिपल तलाक हीच योग्य पद्दत म्हूण आर्ग्युमेंट घालतालो. ट्रिपल तलाक हो असंवैधानीक. ही प्रथा इस्लामाची मूलभूत न्ही. ही प्रथा बायलांक समान अधिकार दिवपाच्या आड. ह्यो गजाली सुप्रीम कोर्टान निकाल दितना स्पश्ट केल्यो.
केंद्र सरकार कायदो करिना तो मेरेन ट्रिपल तलाकाचेर कोर्टाची स्टे लागू उरतली। सरकार को निर्देश है कि आप एक जो है कार्रवाई शुरू कीजिए कानून बनाने के लिए। उसके साथ ये कहा है कि अगर आज ये कार्रवाई शुरू हो जाती है और उस कानून के ड्राफ्ट में ये होता है कि ट्रिपल तलाक जो है उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं, तब तो जब तक वो कानून पास नहीं हो जाता तब तक वो इंजंक्शन चलेगा। लेकिन अगर उसके ड्राफ्ट में ये होता है कि ट्रिपल तलाक को अपहोल्ड किया जाए तो बस उसी वक्त वो इंजंक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें बेमायने इसलिए हैं क्योंकि ये माइनॉरिटी जजमेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेजॉरिटी जजमेंट विल रूल द जजेस, जजमेंट ऑफ द 3 जजेस जिसके बेसिस पे फाइनल ऑर्डर आया है। फाइनल ऑर्डर ये है कि ट्रिपल तलाक इज सेट असाइड फ्रॉम टुडे ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट जजेस। तो अब सरकार को भी आसानी होगी इस पे कानून बनाने में, उसको भी एक दिशा मिल गई है। अब अगर वो कानून बनाती है तो उस पर कोई धप्पा नहीं लगेगा। मुल्ला ये बात नहीं कह सकेंगे कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। जजमेंट का मैं बहुत ही स्वागत और समर्थन करती हूँ और मैं हर मुस्लिम जो महिलाएं हैं हिंदुस्तान की उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही आज अच्छा दिन है। It is a big day for all Indian women, but particularly for Muslim women because they are now out of the web of patriarchy and misogyny, which is totally un-Islamic. The triple talaq was always un-Islamic, as I've said from the beginning, as my research has shown. It was never promoted by Prophet Muhammad, may peace be upon him. It was never said by him. It is not mentioned in the Quran. I do not see how it can be sustained or retained, from the Islamic perspective. एकादमान 3 फावट तलाक म्हणून ट्रिपल तलाक ही इस्लामान धार्मिक पद्धत म्हणून चलता अशें मुस्लिम लॉ बोर्डान आर्ग्युमेंट घाल्लो। तोंडी वा फोनार व्हॉट्सॲप, फेसबुक असल्या ट्रिपल तलाकाकूय मुस्लिम लॉ बोर्डान तेको दिल्लो। ट्रिपल तलाक ही इस्लामाची मूलभूत तरतूद न्ही, ती ह्या समाजातल्या तथाकथित विचारवंतांनी मान्यताय दिल्ली व्यवस्था आशिल्ल्यान ती मूलभूत जावंक शकना। ही व्यवस्था महिला समानते आड म्हणून केंद्रान भूमिका घेतिल्ली। विचार, फेरविचार आणि सल्लामसलत करून 3 महिन्यांच्या काळात तलाक दिवपाची मूळ इस्लामाची पद्धत आसा। ते पद्धतीक हरकत ना हे सुप्रीम कोर्टान स्पष्ट केला। मात एकादमान 3 फावटी तलाक म्हणपाची वा फोन, व्हॉट्सॲप, फेसबुकावेल्यान तलाक दिवपाची हालीची पद्धत सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठान आता बहुमतान रद्द थारायल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोयच्या 400 वयर अनट्रेन्ड प्रायमरी शिक्षकांचो फुडार आता केंद्रीय सरकाराच्या स्वयं ऑनलायन एज्युकेशन प्रोग्रामाचेर नेमून अनट्रेन्ड प्रायमरी टिचरांक आता हो 2 वर्साचो कोर्स सक्तीचो। शिक्षण खात्यान आज प्रायमरी टिचर्सांची बसका घेतली, तातूंत तांकां कोर्साची कल्पना दिल्या। 15 सप्टेंबर मेरेन शिक्षकांनी ह्या कोर्साक अप्लाय करपाक जाय। 2019 मेरेन कोर्स कंप्लीट केलो ना जाल्यार टीचर घरा। We have about 400 odd untrained teachers in primary schools, and MHRD last Friday video conference was there where we have been instructed Goa state that by March 2019 all teachers from the state will have to be trained, that is DED, and they have come out with one portal Swayam whereby all teachers who are untrained in aided school, unaided school or any other private school, if they are untrained, they have been asked to get enrolled by 15th of September coming month. If anyone is not getting enrolled, then he won't be able to complete his course. He has to do his course from outside. This facility is available only to those teachers who are in service. Today we have called a meeting of all these heads, also of the management, and we have informed them, please help to this teaching community who is not trained or qualified. घेऊया एक ब्रेक।